ndumva amavuta ibintu ugiye kugerageza things that you're going to nubwo try. itangira ry'umuntu ryaba ari ritoya Even though the beginning of a person Bibiliya can be iravuga ngo amaherezo small, yakunguka but the cyane Bible says that by the end you can benefit more. aragenda avuga ka gatsima And she went and made that bread, akazanira Eliya and she brought it to Elijah, Eliya arakarya arakamara and Elijah consumed it until kubera he icyo ate it. atabahaye Why didn't he share with them? n'ubundi iyi fu yari iy'abashonje yari iy'inzara Even this flour was belonging to the people who were Imana most igiye hungry. gukuraho ibidafatika mu buzima bwawe God is going itangire to ibyawe take off what to your neighbor and tell them that God is going to agafuko break kari anything. akanyuma wabonaga byararangiye ku kazi baragusezereye The flour was Imana igiye final. kurema wari uzi ko kuzura umwuka wera gukiza indwara kwirukana dayimoni ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abizera ba Yesu. Muri ibyo byose hari ibyo ukeneye kandi uzabifashwamo n'umukozi w'Imana wabisigiwe ari we Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, umushumba mukuru w'amatorero ya Lion Pentecost Blessing Church ku isi hose. Babategura igiterane kidasanzwe kiba buri wa kane gifite insanganyamatsiko ivuga uwa kane w'ibimenyetso no gukira indwara kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Iki giterane kibera kuri Nazareth Church Remera mu Giporoso nyuma ya station SP. Ku bindi bisobanuro hamagara 078824. igitabo cya mbere cy'abami Let's go in the first book of Kings, igice 17 chapter 17. turasoma murongo wa mbere We are reading on verse 1 tugeze ku murongo wa 4. up to 2. bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta cime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekera iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani, uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Amen. Amen. Turashima Imana muri uyu mugoroba, We thank God for today's evening. turashimira umushumba, We appreciate the shepherd, turashimira umukozi w'Imana wabanje. and we appreciate the previous servant of God. Nta bintu byinshi tugiye kuvuga We have not a lot of things to say, ariko bike tugiye kuvuga biraza kuba bifite umumaro. but few things we will speak about will be more important. Uyu mugoroba ngiye kuvugana n'abantu bakunda ijambo ry'Imana, Tonight I will speak to the people who love the word of God, kubera ko ntabwo biri budusabe gushitura. because it will not require us to make you work. Tugiye gutanga umutsima utera imbaraga. We are going to give out the bread that gives power. Ubu njye sindi umuhanuzi Actually, I am not a prophet, ariko ngira impano yo kumva ikirere. but I have the gift to feel the sphere. Ubundi nakabaye nsaba kutavuga But I should be asking to now have something to kubera ko say, imyaka irahari yo kuvuga. to not say something because I still have more years Nta nubwo to ibintu speak. by'Imana for God. twabivuga ngo bishireyo, And we cannot speak about things of Jesus and get over. ariko nanone iyo ikidendezi kihindurije But again, whenever the pool turns, uba ugomba kujyamo. you better enter in. Mfite ijambo rivuga ngo ntabwo Imana yareka Eliya. I have the word that says that God cannot forsake Fatira umuntu Elijah. mwegeranye uhakure Eliya, njye nitwa Sugira, uvuge ngo ntabwo Imana yareka Sugira. Hold your neighbor and tell them that God ubwo cannot forsake nudashiramo you. wowe uradutwerera uvuge ngewe. Ongera urebe umuntu w'iburyo n'ibumoso umubwire ngo ntabwo Imana yareka Eliya. Look at your neighbor in left and right side and tell them that God Tumere cannot nk'abavuga ngo forsake haleluya Elijah. cyane. Let's shout a hallelujah. Reka nkubwire amakuru makeya rero. Let me tell you some few news. Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umusuhuke w'i Galeyadi. The Bible says that Elijah was a refuge to Ubundi Gilead. umusuhuke Actually, a refuge ari mu cyiciro cy'impunzi is in part of refugees, ariko akaba atarahunze intambara, but he didn't refuge for battle, yarahunze inzara. but he refuged for Umuntu famine. wahunze inzara akavaho inzara irakajya ahandi The person who refuged because of famine and goes niwe somewhere bita else. umusuhuke. This is the one they call the refuge of Eliya amakuru ye famine. avuga ko yari umugabo The mugufi. news of Elijah tells us that he was a short man. Agiye kwitegereza While he was going to look, ngo abona Abisiraheli bari mu rungabangabo, he saw Israelite was in confusion kubera ko Isiraheli yari ifite umwami witwa Ahabu. because Israelite had a king called Ubundi iyo Ahab. usomye Bibiliya yose Actually, whenever you read the Bible, usanga abagabo babiri bashatse nabi kuruta abandi. you find in two men who were married in a wrong way. Umugabo wa mbere bamwita Yobu, The first man is called Job. yahuye n'ibibazo, He encountered problems, umugore aramubwira ngo reka nkugire inama. and his wife told him that, let me advise Iyi you. mikrofone isa n'uyintizaho gato izamuke ndi kuvunika. Amen. Amen. Ahamagara umugore
And he called his wife. Aramubwira ati ibi bintu tubigendanyemo dute turizera Imana dute. And he told her that how are we working together about this? Umugore amugira inama aramubwira ngo tuka Imana wipfiye. And the wife advised him to insult God and die. Iyo baramubwira ngo mu myaka yose tumaranye. And Job said, among all the years we've been Nibwo umenye ko uri umupfapfa. this is when I got to realize your weakness. Najyaga ngira ngo mfite umuntu mu rugo. I used to think that I have somebody at Ariko uri home, umupfapfa. but you were that much weak. Twakwakira ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana. Where can we receive good things from hands of God? Ibibi byaza ntitubyakire. Why can we receive good things and we Undi deny mugabo wa bad things? kabiri yitwa Ahabu. The second man is called Ahab. Ahabu yarongoye umugore Ahab married a wife witwa Yezebeli. called Jezebel. Umunsi wo kuza kumwe bazana ibirongorano. The day of bringing the materials that the bride goes with, Mu bishingiranwa ashyiramo ibigirwamana bibiri. and she has set into idols, Icyitwa Bali the one called Bar n'icyitwa Ashera. and another one called Asher. Azana n'abantu 850 And she brought 850 ngo people bagiye kujya baramya ibyo bigirwamana who yaza. are supposed to worship that God. Murumva urugo rwa Ahabu Can you feel the home of Ahab, rurimo abakozi 850 which has 850 badafite ikindi servants, kintu bakora who doesn't have another occupation, ngo bagiye kujya bamamaza amahame ya Bali na who Ashera. will be spreading the principles of Bar and Shel? Abantu bose ngo bareka Imana barihisha bajya mu runga ba. All the people left God and they hid themselves and there was Yezebeli no akaba confusion. yaragiraga amahane. And Jezebel was that much Yakumva harsh. ko wasenze And whenever I hear that you prayed ukicwa and you're killed, ngo abahanuzi bose barahunga and bariya. all prophets run away. Umugabo witwa Eliya And the man called aza Elijah kugira igitekerezo. had an idea, Aravuga ati ariko and he said, nta kuntu umuntu yagarira agaciro k'Imana yacu. isn't there anyhow we can restore the glory of our God? Ajya ibwami mu gitondo. And he went at the kingdom in the Atumaho Ahabu. morning, and he invited Ahab, Ahabu aramwitaba. and he replied to him, Aramubwira ati nzanywe n'ijambo rimwe. and he told him that I'm here for one Nabonye abantu word. bakomeje kuba mu runga I ba. have seen people are in a great confusion. None hari icyemezo nabafatiye And mwese then nk'igihugu. see, I have made a decision for you. Ubundi kuva isi yaremwa Actually, since the creation of the umugabo world, witwa Eliya the man called Elijah n'icyorezo cyitwa COVID. and the disaster called Ibyo bintu bibiri COVID-19, byagereye ku bantu bose icyarimwe. which were two things that reached to the people at once. Eliya yahagaritse imvura. Elijah stopped rain, Aravuga ngo ndagira ngo Isiraheli yose imenye ko Uwiteka ari we Mana. and he said, I want all Israel to be sure that God Ahabu is the ngo Lord. aramuseka akurikije uko areshya. And Ahab laughed at him, referring to Aramubwira his ngo wese shortness. wahagarika imvura mu buhe buryo. And he said, how comes he stopped the Aramubwira rain? ngo uretse n'imvura And he told him that except the rain, n'ikime nacyo ngikuye ku butaka. I even shifted the ice from soil. Ntabwo yigeze avuga ngo kugeza igihe Imana He didn't izabitegeke. say until the Lord will command. Yaravuze ngo kugeza ubwo njyewe Eliya But he nzabitegeke. said until I, Elijah, will command. Mbwirira umuntu it. ukwegera umubwire ngo uko utekereza ni kungana. Speak to your neighbor that you are equal to how you think. Kuko iyo baza gusenga Because if they were to imvura pray, yajyaga kugwa. the rain will come. Eliya nta gaciro yari bugira. And Elijah wouldn't Mu have yandi a value. magambo, In other words, Eliya niwe wari wabitse imvura ntabwo ari ijuru. Elijah was the one who Niwe kept rain, wayigendana. not heaven. He was walking with it. Amaze kuyihagarika And after he stopped it, Imana iramubwira ngo ko amapfa agiye kuba wowe urabahe. God said, you are going to live in a dry Abwira Imana situation ngo and life. nabishoje Where kandi will you live? simbisubiramo. And he said, I have ended by making Muze decisions. I kwiyaranja will mushaka not hano nawe. turn myself. Ubundi mu buzima umuntu afata ibyemezo inshuro eshatu. Actually, in life, you make decisions three ways. Icyemezo cya mbere kiva mu bwoba. The first decision, it's out of your worry. Umuntu nakubwira ngo nta bwoba agira. If somebody tells you that he doesn't Ujye feel umenya ko worried, atarahura be n'ubumutera. sure that he yet encounters somebody who calls Hari them telefone to ishobora worry. kuguhamagara. There is a mobile phone that can call you, Ugatangira kuraga kandi utazi icyo bagushaka. and you start inheriting your people Hari without ari knowing the reason urwandiko you're bashobora calling. kukoherereza. There is a letter they can send Ibi to you. mwivugisha ngo Kigali ni ntoya wowe ikakubana nini. These things you said that Kigali is small, Hari ibiro baguhamagaramo. very big to you. There is an office you can be called, Ukabwira abantu ngo niba ngaruka and you simbizi. tell people that I'm not sure whether we'll be Nta back. muntu n'umwe utagira ubwoba barakubeshya. No one who doesn't have a challenge Ahubwo of batarahura worry. n'umuntu mukanga. Actually, is that you yet Icyemezo want cya to kabiri. scare you. The second decision, Icyemezo kiva mu bwinshi bw'abantu. it is a decision from majority. Ibyo bita majority. That's we call majority. Umuntu akavuga ngo ibi bintu sinabyemeraga. And people say that I couldn't agree with Ariko this kuko abantu benshi babyemera. but like many people approves it, Nanjye ndabyemera. I too am part of Hakaba it. icyemezo cya gatatu. And there is a third Icyo decision, bita determination. what we call determination, Hamwe umuntu avuga ngo njye n'umutima wanjye. whereby you say I Icyo am ni my nacyo mu heart. ijuru bashyigikira. And this is what heaven Kuko nicyo supports, wowe. because that's the real you. Hano umuntu avuga ngo kama mbaye uko Where- byagenda kose. Where a person says that no matter how, Bwirira umuntu ukwegera umubwira ngo uyu mugoroba ufata ibyemezo. speak to your neighbor that to not make decisions. Hari ubuzima ugomba gufata
gufatira ibyemezo. There is a life you should make Hari amateka decisions ugomba for. gufatira ibyemezo. There is history you should make Hagize umuntu decisions unyikiriza for. ngo haleluya I cyane. hear somebody say hallelujah. Anyeganyeza umuntu kwegereye umubwire ngo kuno ukwezi ko gufata ibyemezo. Check the person next to you and tell them that Ibintu wabembereje mu kwa mbere bisezerere mu kwa 12. things you didn't make decisions for in January, Ibintu forward to them in ibintu December. mwaganiriye bikanga kumva bibwire ngo noneho namaramaje. Things you spoke to and did not to understand you, tell them that Dawidi yabwiye ibintu igihe kirekire abona biri kwanga abigenera ibaruwa birimo amagambo 9. Zaburi ya 23 nuyisoma uzasangamo amagambo 9. David have given out his decision to things, spoke to them, they did not to Yaravuze understand. ngo Uwiteka But ni umwungeri wanjye. he spoke to them using Ibyo psalms, birasobanuye and ngo he Imana said, ni the Lord is umushumba my wanjye. shepherd. To mean God is my shepherd. Sinzakena. I will not lack. Mu yandi magambo ni ugusezerera ubukene akababwira ngo muri gahunda mugira jewe ntabwo ndimo. Ibyo wanze n'Imana yabyanze mu izina rya Yesu. In other one is filing for poverty and tell it that whatever Abantu denies biteguye God gukira does bakomera it. Imana amashimwe. The people who are ready to be rich applaud more to God. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi He bubisi. takes me lie in a green pasture, Birasobanuye ngo n'Imana igiye kugutoranyiriza which ahantu. means is God is going to select you somewhere. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. And he takes me beside of Imana ikujyanye mu cold waters. mutuzo. God is taking you in a Asubiza intege comfort mu place. bugingo bwawe. He strengthens my Imana igiye heart. kuguha imbaraga. God is going to Naho restore nanyura mu you. gikombe cy'igicucu Even cy'urupfu though I can pass in the valley of death, sinzatinya. I shall not worry. Zamura ibiganza uvuge ngo Imana imaze Raise ubwoba. up your hands and say, God takes over Ishimbo ye my life. n'inkoni ye nibyo His bimpumuriza. staff is what comforts Nyeganyeza me. umuntu kwegera umubwire ngo acire ihumure mu izina rya Yesu. Anunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Fata ku muntu w'iburyo n'ibumoso umubwire ngo ugiye gukomerera imbere y'abanzi bawe. Wate haleluya. Why can't you shout hallelujah? Hey! Eliya Elijah, ababwira amakuru make nsoza. let me narrate for you some story. Abwira Imana ngo nabishoje mushaka honge. He told God that I have ended it, so fine for me somewhere to Imana go. iramubwira ngo hari akagezi kitwa Kereti. And God told him that there is a river called Keri. Genda bari kubaho Go and live there. ujye unywa amazi y'ako kagezi. Drink water from that river. Reka mfate ku mavuta y'abahanuzi babiri bari hano. Let me take the oil, anointing of 2 prophets in the house. Imana igiye kuguheraho abandi baburiye. God is going to give you where others are lacking. Ibyo kuvuga ngo amafaranga yarabuze ibyo birabareba. Ibyo kuvuga ngo ibibanza byarashize ngo byara ibyo biraba. Hari Kereti yawe ugomba kwinjiramo 2024. Things are saying that money is off. Don't care about it, because there is your carrot that God is going to open for you in 2024. That is Sarivaria Gotas. Adole Foriba. Wayakora ku bantu batatu ubabwire ngo hari ahantu hawe Imana yaguteganyirije ugiye kubonera abandi baburiye abandi nta kigenda abandi byanze amafaranga yabuze izuba ryavuye imvura yawe abantu bagiye ku Kereti batera haleluya. Shout hallelujah. Hey! Imana iramubwira ngo kandi si ibyo gusa. And God told him that it's not that only. Ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. I command eagles to feed you. Ndashaka kubwira umumaro w'ibikona ibintu bine ibikona byakoreye Eliya. I would like to tell you 4 works that the eagles did to Elijah. Imana yaravuze ngo bizajya bikuzanira inyama n'umutsima. God told him that it will be bringing for you bread and meat. Ijambo rya mbere muzi ko ibikona bikunda iki? Inyama. Number 1, you're aware that eagles loves meat. Ubuhanuzi buri kuvuga ngo ntabwo abantu bazongera kuguha ibyo basigaje bazajya baguha ibyo nabo bakunda. Prophecy is saying that people Hagize will umuntu not utera haleluya. Father will give you what they still love. Niba ari ibyawe nyeganyeza umuntu w'iburyo n'ibumoso umubwira ngo ntabwo abantu bazongera kugusagurira ntabwo abantu bazongera kuguha ibyo bambaye ntabwo abantu bazongera kuguha ibyo basigaje bazajya baguha ibyo nabo bakunda uko ibikona byajyanye inyama. Speak to your neighbor that people will be giving you things that they still love, not things that they're tired of or things that they fed Bageze of. mu mugoroba w'ubuhanuzi nyeganyeza abantu batatu cyangwa abane ubabwira ngo bagiye kuma ibyo nabo bakunda ibyo nabo bashaka uzatura ahantu heza uzambara ibyiza uzarya ibyiza. Evening of prophecy. So Speak to 3 people that you will eat what they still like and you will consume what's still favored. Abantu bazi kwihanurira bahagurutse bagatera haleluya yo kwakira ibyiza. Prophesy for themselves. Shout a hallelujah. Bibiliya ivuga ngo
ibikona bizajya bikuzanira inyama. The Bible says that eagles will be bringing to you meat. Bawicaye gato nguha amakuru. Have a seat, then I deliver De to la you. simaria de la cosa. Hallelujah. Blessando vera. Glory. Atikaza la bonne forme. Menima la boria de costasia la ba. Pera forme la siane. Abantu baragusuzuguye, abantu baragusigarije, abantu baragusaguriye. People give you the best. Hey. Mera. Hallelujah. Murebe mu maso mubwira ngo bigomba guhinduka. Look at your neighbor and tell them that it must change. Ntabwo ari wowe uzahora ufata ibyasigaye. Now you will always take what people Ntabwo ari wowe uzajya uhora ufata ubuvungukira. Now you will always take Imana igiye kuguhagarika ku musozi wawe. God is going to set you on your Imana mountain. igiye kuguha ubwiza bwawe. God is coming to give you his Abantu glory. bajyaga bakwibeshaho bagiye kugusobanukirwa. People were confused about Inyenyeri yawe yatse. and your star is Ikirere born. cy'abami The cyakwemeye. fear of kings are Amavuta yo gukomera yakujeho. the anointing of greatness is Ntabwo upon you. abantu bazongera kuguhitiramo. People with no more Ugiye kuzajya wihitiramo. you will be selecting Ugiye for kuzajya yourself. witoranyiriza. You will be choosing for Ugiye kuzajya yourself. wifatira ibyemezo. You will be making yourself. Hey! Hey! Amen. Amen. Bibiri iravuga ngo The Bible says that icya kabiri ibikona byagombaga kumara. the second that eagles should have was Byagombaga supposed kurinda Eliya. it was to protect Eliya Elijah. amaze guhagarika imvura. And when Elijah stopped rain, Yezebeli yashyizeho abantu bo kumushaka ngo bamwice. Jezebel delegated people to look for him and kill him. Urabona ibikona bijya ahantu hari intumbi. Look, eagles go where Byazaga bigemuye. they used to come carrying his Bikajya food. hejuru y'ikirere cya Eliya. And they go above the sphere of Abantu Elijah. bahaca And if people babona pass ibikona by and they see eagles bakavuga ngo Eliya yarapfuye. and they say Elijah Dore died, ibikona byaranamushungire look, byararangiye. eagles are there looking Imana for igiye him. kukurindira mu banzi bawe. God is going to protect you in your enemies. Abarozi nibashake baroge cyane. Though which doctors may witchcraft Hari more, ibikona bigomba kuku. there are eagles that are supposed to Abanzi protect. nibashake biyongere. So enemies will become Abantu more. bakiriye uburinzi bahagurutse bagatera haleluya. Protection. Stand up and shout a hallelujah. Impanuka nizishake zibeho. The accident will be there. Abakwanga nibashake bakora amanama. So your enemies will gather me. Jewe nagutumweho. I am sent to you. Imana izakurindira hagati y'abanzi bawe. God will protect you in the midst of your enemies. Wazamuye haleluya cyane. Shout a hallelujah. Icya gatatu The third, ibikona eagles. iyo byazaga hano Eliya ari When they would come where Elijah is, byamumaraga irungu. they would make him feel byarazaga lonely. byarazaga byahaza inyama bizanye n'izindi none byakwishima bikajyaho bikamufasha kuramya Imana bikamufasha ineza y'Imana bikamufasha. Hari abantu Imana igiye kuzana batazongera kukubwira nabi batazongera kugukomeretsa bazajya bagufasha kuvuga imirimo y'Imana guhimana wate haleluya. Hey! Bibiri iravuga ngo mumbwirire ngo hari abantu Imana izanye mu buzima bwawe Tell your neighbor that there are people whom God brings in your life. bagiye kujya bakubwira neza. They'll be telling you good words. Bagomba kujya bakubwira iby'Imana ibyiza Imana yagukoreye. Bazajya bagufasha gushima Imana. Amen. Murumva bishaka nko koza ngufitiye amakuru make yagiye gusoza. Ngiye kuguha impamba ya 2024. Ngiye kubwira ibintu 7 Imana yakwemereye. Amen. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus.
Bibiliya iravuga ngo bukeye kakageze karakama. The Bible says that after some time, Umunsi the river kakamyeho. became dry, and the day it became dry. Marayika aragaruka kuri Eliya. The angel came back to Elijah. Uzi ko hari marayika Imana yagushizeho. Do you know that there is an angel whom God have sent Uzi you, kumenya ibihe byawe. who knows your seasons, Uzi kumenya niba amazi yo kuri ako kagezi agihari cyangwa yakamye. who can be sure whether water is still on or Bwira umuntu is kwegera umubwira dry? ngo ryajwe wumvise rigiye kugaruka nanone. Tell your neighbor that the voice you heard is going to Abantu come bigeze back. kuvugana n'Imana babizi bahaguruke batere haleluya mbabwira ka. The people were sure that they spoke to God, shout hallelujah. Ngo yumvishwe. He heard the voice Riramubwira ngo haguruka and he said, stand up ujye Serafati. and go to Zarephath. Ari umupfakazi ntegetse There is a widow I command kugira ngo agutunge. that he may sustain you there. Ugiye gukora ku muntu kwegereye ko ndi guhanura. You're going to touch to the person next to you. I'm Mubwire ko prophesying. ukwezi kutararangira Imana iguhaye icyerekezo. And tell your neighbor that before the end of this month, God gives you a new Mubwira direction. ngo nubwo akagezi kawe kakamye Tell your Imana neighbor iguhaye icyerekezo. that though your river is dry, but God gives you a new direction. Imana iramubwira ngo hari ahantu hitwa Serafati. And God told him that a place called Hariyo Zarephath, umupfakazi there is a widow. ndamutegetse agutunge. I command her to sustain you there. Reka nihute mbabwire aya makuru. Let me do it quickly and I tell you this story. Eliya aragenda. And Elijah Ageze went, Serafati reaching to Zarephath, ahura n'umupfakazi. he met a widow. Ngo ari gutoragura udukwi tubiri. She was gathering wood. Impamvu yatoraguraga tubiri The reason why she was gathering two yari woods, afite ifu nkeya y'umuteko umwe. Ntabwo yari gutoragura inkwi nyinshi kandi ifu ari nkeya. she had little quantity of flour and she wouldn't get more woods while she doesn't Eliya have ngo what she amusaba needs. amazi. And Elijah asked her to give Aramubwira ati water. amazi yo nta kibazo. And she was like, doesn't matter Ngo to agiye give you water. kuyazana. And when she was going to bring Aramubwira it, ati ariko nshakire n'umutsima. and Elijah told her that please find for me the Umugore bread. aragaruka. And the woman came back. Aramubwira ati muntu w'Imana And she said, her servant of God, wingora. please do not try me. Mfite agafu gake I have some little quantity Ngiye of kurya. flour that I'm going to consume, njye n'uyu mwana I and my child. kandi ako gafu ni akanyuma. And it's my last. Nitumara kukarya And after we consume this turi flour, bwipfire. we will die. Mwibuke igihugu cyose kirimo amapfa. Remember all the country that have Ikirere cyose dry. cyarakakaye abantu barashonje. All the area it's dry and people are hungry. Urumva niba ibwami bahangayitse. You got if the palace are troubling, Mu rugo rw'umupfakazi ho bimeze nabi cyane. it's more serious to the house of the N'ubusanzwe widow. ku mupfakazi inzara yagombaga kuba iriyo. Actually, in a normal way to the Noneho widow, they should yanateye. face famine. And now it have already attacked the None whole niho Imana country. ijyanye ubuzima. And this is where God is taking life. Eliya niho agiye. It's where Elijah is going. Imana igiye gufata ibintu bitariho God is going to take what's not ibigira ibifatika mu significant buzima bwawe. and turn it tangible in your Ayo life. mashini makeya mu izina rya The Yesu. upload is not sufficient. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo The Bible says that Eliya aramubwira ngo noneho genda Elijah told her that go then umvugireho akanje ukanzanire. and make for me a bread and bring it to me. Reka dutekereze dutya rero. Let's meditate about it in this Kubera way. iki Eliya atavuze ati nibura genda uvuge akukangana ukazane dusangire ntacyo. Why didn't Elijah say go and make that bread then bring it we share it together? Eliya Elijah yizeye akanwa ke believes in his mouth kuko akanwa gahagarika imvura mu gihugu because the mouth that can stop rain in the country, ashobora kuyikwisha mu rugo rw'umupfakazi. it can cause it in the home of a widow. Imana igiye kuguhuza n'umuntu God is going to connect you with a person umaze igihe agendana umugisha wawe. who had been for long walking with your blessings. Kubera ko nababwiye ko nari umuhanuzi mwanze kubyizera. Because I Vuga mu told you ndimi that se. I'm not a prophet, you don't believe that. Can I Banze speak in tongues? nuzuzwe ntitire mbibasobanure. Can I be filled? I shake myself, then I explain that. Bwirira umuntu kwegera umubwire ngo hari umuntu umaze igihe afite ibyawe. Tell your neighbor that there is a person who had your blessing for long Mugiye ago, guhura kuri uyu mugoroba. whom you're going to meet tonight. Telefone yawe igiye gukenerwa. Your phone is going to Akazi be kawe kagiye called. kuguhamagara. The job is going to call Abana you. bawe bagiye kuba abanyamahirwe. Your children are going to be lucky. Hallelujah! Hallelujah! Umva uko Bibiliya ivuga. Listen to how the Bible says. Uyu mugore This woman, yari afite ibitekerezo byagutse. she had expanded thoughts. Yaravuze ngo n'ubundi She said, oh, ni agafu ka nyuma. it's my final floor. Turi bukarye We will consume ni hahandi it turapfa. and we will die after. Uwagerageza aya mahirwe. So why can't I try this Mbwirira umuntu opportunity? ukwegereye. Tell your neighbor Mubwire ngo ibintu ugiye kugerageza that things that you're going to try bigiye kukubyarira is umusaruro. going to bear for your fruits. Ko ndumva amavuta
ibintu ugiye kugerageza things that you're going to nubwo try. itangira ry'umuntu ryaba ari ritoya Even though the beginning of a person Bibiliya can be iravuga ngo amaherezo small, yakunguka but the cyane Bible says that by the end you can benefit more. aragenda avuga ka gatsima And she went and made that bread. akazanira Eliya And she brought it to Elijah. Eliya arakarya arakamara And Elijah consumed it until kubera he icyo ate it. atabahaye Why didn't he share with them? n'ubundi iyi fu yari iy'abashonje yari iy'inzara Even this flour was belonging to the people who were imana most igiye hungry. gukuraho ibidafatika mu buzima bwawe God is going itangire to ibyayo take off what was not tangible Wate, hallelujah! and he start new things. abantu bakeneye ko imana ibaremera muri uyu mugoroba bahaguruke batere haleluya babyaci The people who need God to create for them in this night, stand up and shout a hallelujah. Hey! Hallelujah! ariko mana ndafashe I am really touched. mumera ikiganza umubwire ngo imana igiye kukuremera ibintu bisha Give bitari a bihari hand to your neighbor and tell them that God is going to agafuko create for kari you new things. akanyuma wabonaga byararangiye ku kazi baragusezereye The flower is Imana igiye final, kurema. and at work they chase you, but God is going to create for you something. arangije ngo abwira umugore ngo genda urebe mu giseke And he told that woman to go and check in her basket. ageze yasanga igiseke cyuzuye ifu Reaching there, she found that the basket was full aramubwira of ngo genda urebe flour. no mu mperezo y'amavuta And he told her to go back and check in the jar of oil. ibyo umaze igihe usaba imana igiye kubikuba kabiri What you've been asking for, God is going to multiply it. Eliya yariye umutsima gusa Elijah consumed bread only, ariko yohereza n'amavuta but he sent also oil. imana igiye kugukorera ibyo wasabye n'ibyo utasabye God is ibyo ubona going bigukwiriye to do what you asked for and what you didn't ask for. Hallelujah. uyu mugore yari umuhanga rero This woman was wise. akora imibare She calculated aravuga ngo uyu mugabo nancika and she said, if this man is kept from me, iyi fi izashira the flow will be over. kuko sinzi igihe amapfa azamara Because I don't know the time the dryness will wakora be over. strategy yo kugumana uyu mugabo What if I make a strategy of keeping araza this aramubwira ngo man? muntu w'imana She came and told him that servant of God, uramutse mugumye naha if you can remain here tukibanira hano and we live together in this place, ntibyaba ari byiza don't you feel that can be good? mwibuke Eliya Remember that ntabwo Elijah, afite ahantu aba he doesn't have where to live. afite ifu mu kanwa He has a floor in mouth, ariko nta giseke but he doesn't have a basket to keep it aho in igomba kujya and where it should bwira go. umuntu Be. ukwegereye Tell your neighbor, umubwire ngo ikintu wiyumvamo there's something that you feel in your nicyo soul. imana igiye kukugira It is what God is going to turn you in. uyu mugore yari yaravuze ati nubwo ifu ari nkeya This woman said, even though the floor is ariko little ikibo quantity, ndagifite but I have the basket. Eliya ngo aguma aho ngaho And Elijah remained there. ntabwo uyu mugore agumanye Eliya This woman is not keeping uyu Elijah, mugore agumanye ifu but this woman is keeping igihe flour. cyose izagabanyuka Whenever it will be reduced, Eliya azahamagara indi Elijah will call it more. imana igiye kuguha umugisha utarangira God is going to give you endless uzafata blessings n'abana bawe that will take your uzafata children, n'umuryango wawe that will go to your family, uzafata na karitsiye that yawe will go to the place you uzafata live, n'itorero that usengeramo will attack your church, uzafata n'ibihugu that n'amahanga will attack nations. abantu bumva bazagera kure The people feel that we're rich bagiye now. gutera haleluya They're by'imbaraga going to shout a powerful hallelujah. Hallelujah. Eliya ava aho ngaho Elijah shifted from that ariko place, nyiri aho nsoza but still there by mwibuke concluding. iserafati Remember to Zarephath. hayoborwa n'umwami witwa tebari It's led by the king called Teba. tebari And Teba ni se wa yezebeli is the father of Jezebel. yezebeli And Jezebel niwe uri guhiga Eliya is the one who's hunting Elijah. imana igiye kukwima abanzi bawe kandi bakureba God is going to deny to give you out in the hands of your enemies. wakomeye yesu amashyi niba ubyizeye Why can't you applaud to Jesus if you believe it? Hallelujah. ibaze ahantu bari kuguhigira Imagine where people are looking after you imana that they ibwira may Eliya ngo kill you. abe ariho ujya God told Elijah that go agarutse ngo there. ahura na obadiya And the time he came back, he met naho ngiye Obadiah. gusoreza This is where I'm going to aramubwira ngo conclude. genda ubwire sobuja haba uko mushaka And he told him that go and speak to your master Ahab that I need him. obadiya aramubwira ngo uramenye And Obadiah was like, huh, stop imyaka it. itatu n'igice 3 baragushatse years barakubuze and a half they was looking for you, they couldn't najya locate you. kubwira haba uko tubonanye If I can go and I tell the king that I met akaza you, akakubura yanyica and then he comes back and he don't locate Eliya you, he aramubwira can ngo igihe cyo kill me. kwihisha cyarangiye mubwira se And Elijah was like, the time to kill you is over. kandi Just tell umubwiriza him azamuke to duhurire ku come. musozi w'i karumeli And tell him to go to Carmel uyu Mountain munsi that we bigomba met there. gusobanuka. Because today everything should be clear. imana igukuye mu buzima bwo kwihisha God takes you out of the life to hide yourself.
bwira umuntu kwegera umubwira ngo Imana irantwikuruye mu izina rya Yesu. Tell your neighbor that God takes over cover on me in the name of abantu bazi Jesus. kumva ubuhanuzi ngo bavuge amina cyane. Are there some people who are good at listening from prophecy and shout amen? Munyeganyeza umubwira ngo igihe cyo kwihisha kirarangiye mu buzima bwawe. Shake your neighbor and tell them the time to hide yourself in your life. Hallelujah. Hallelujah. Bibiri iravuga The Bible says that arazamuka Gikarumeli they climbed Carmel mountain bazana babahanuzi ba Bali na Ashera. and they brought the prophets of Bar and Eliya Shel. arababwira ngo musane igicaniro. And Elijah was right, like rebuild the Aravuga ngo altar. muce impavu And he said, make the ways of musukemo fire amazi. and pure in order. Tugiye guhamagara Imana isubirisha umuriro. So we are going to call God, and the God Niba will iyanjye answer with turayikorera. fire. If it's yours, we will serve him. Niba iyanjye murayikorera. And if it's my God, we will serve him. Arababwira ngo mubanze. And he said, be number first to start. Wera icyo yababwiye ngo mubanze. Why did he ask them to start? Iyo Eliya aza kumanura umuriro batarabanza If Elijah would call the fire and come before they stir, ntabwo abantu bari kuramya Imana. people wouldn't worship to Bari kuvuga God. ngo nabi iyo bagerageza byari kuba. They would say that if we would have tried, it would work. Impamvu watinze gusubizwa. The reason why it takes long for you to be answered, it Imana iracyashaka icyubahiro mu ishimwe ryawe. is that God is still looking for glory in your Bariya ntabwo praises. bakurushije gukora cyane. Those people were answered before Ntabwo you ari did uko not bakurushije work gusenga harder cyane. than you do, and they did not pray harder Hari than you umunsi do. bizamenyekana. But there is a day it will be known. Eliya ngo bagejeje ku gicamunsi. And when it was in the afternoon, Aravuga ati muvuge cyane Imana yanyu ishobora kuba yazindutse. Elijah was like, speak loudly, maybe your God had a journey. Ati ishobora kuba yatembereye He ariyo mpamvu. said, maybe your God is somewhere else. Bigeze nka saa 9 arababwira ngo mwice abagore. When it was at 3, he Ahari started niho telling them to n'ibitambo cut themselves. irabatabara. That maybe if you see your Bigeze body nka will saa rescue. 10 arababwira ati noneho rero ibintu byanyu ndabona bitinze. When it was like 4 p.m., it was like your Ijambo things rya is mbere arababwira ngo delaying. nimunyegere. Number one, he told them that Kubera come icyo ababwiye closer ngo to me. munyegere. Why is he asking them to come closer Arashaka to him? gufata imyuka yose He ibabamo. wants to take all the spirit in them. Imana igiye kuguha amavuta. God is going to give you anointing Ategeka ibirere that by'abandi. will command the sphere of the people. Wateye haleluya niba Why unyumva. did you shout a hallelujah? Nimunyegere. Come closer to me. Ubundi umwuka wo gutegeka. Actually, the spirit of giving out a command, Iyo umuntu awufite when you possess it, ibirere biramumenya. spheres knows you, Abantu baramumenya. and people knows you, N'ahantu haramumenya. and even the place knows you. Abantu, People, ahantu, place, buri kintu cyose gihumeka. everything that's capable to breathe. 2024 2024, Imana igiye kuguha igikundiro. God is going to give you favor, Iguhe n'igitinyiro. and He gives you tower. Igikundiro rero Favor then, kiboneka mu buryo butatu. it's got in 3 ways. Uburyo bwa mbere Number first, umuntu arakivukana. you are born with it. Hari abantu bavukana favor. There are people who are born with Yes. favor. Yeah. No muri primaire no muri gardienne n'ahantu hose yazana hano mu icaca ari akantu ukabona abantu bose barashaka kumusuhuza barashaka kumuterura barashaka kumwifotorezaho kiriya gikundiro barakivukana. Icyo ni icya mbere. There is inborn favor whereby you can come here and from your nursery school, primary school, Hari n'abantu in church, bavukana and people say they icyangiro love you. waba uri n'umwana abantu bakajya bagukubita inkonji ngo urebe ukuntu kimeze nta n'ikintu ukoze n'amakosa yabo bakayakwitirira kubera iki wavutse nyine ku mbuto idafite amavuta. And there are people who can be born with a spirit of rejection. Even at school, people kick you, beat you with no reasons. Why? You were born in a way Igikundiro that's in cya a favor. kabiri. The second favor Umuntu agihabwa n'imyitwarire mu bantu. is given by, behavior that you have Abantu among bakavuga people. ngo uriya muntu ni umuntu mwiza. And people say, oh, this person is really Bakagukunda. good. And they love you. Wari umuntu kuva abayeho batarakorera surprise. There is a person who have never experienced a surprise. Nta n'umuntu wamupostinga. And nobody can post you. Hari n'umuntu wirirwa bisaba ngo mwampostinge barirwa kukimutanshiraho. And there is a person who always complains that why don't you post me? Why can't you post me? Ngo ariko ngo ngiye ngo mwagiye munshiraho. That why can't you take me on your status? Umugabo ngo yabwiye umugore ngo atari kuki utajya umpostinga. A husband told his wife that why Aramubwira can't ati you post me? ntacyo nzagupostinga. And the wife was like, hold on, I will take you on my status. Umunsi amupostinga yandikaho hasi atutebuke kare gaze yashize. And the day she posted him, he was like, come earlier, the gas is Uwo over. bapostinze ntiyari yabibonye. And the one they posted did not see that Abantu bari status. basitati y'umugore bakabwira umugabo bati kudataha mu rugo bari kukubwira ko gaze yashize uri mu biki.
And the people who saw the status of that woman, they was like, why can't you go home and your wife is... bwira umuntu kwege mubwira ngo Imana igiye kuguha igikundiro cyayo mu izina rya Yesu. Tell your neighbor that God is going to give you his Wate favor. haleluya niba byizera. Why can't you shout a hallelujah if you believe that? Hey! Hey! Igikundiro cya gatatu. The third favor, baragisengera. it's prayed for. Nubwo waba waranzwe bimeze biti. Even though you can be rejected, Nubwo waba ufite iminwa ihengamye. even though you can have lips Nubwo waba which are ufite not uturegeye good, 40. even though you can have any Nubwo waba kind of ufite imisatsi disability, igera mu maso. even though you can Uko waba umeze hair in your kose. eyes, Iyo wherever you are, wasizwe. whenever you're anointed, Uryohera abantu. people enjoy Uryohera to see isi. you, and world Uraseka also bikanezeza enjoy you. abantu. You laugh and Uragenda people bikanezeza celebrate. abantu. You welcome people Urabyibuha bakabona celebrating. nibyo bikubereye. You get fat and they Urananuka see you are bakabona ni good. byiza. They see you thin Uba and mugufi say that bakavuga you ngo are nibyo cute. bigezweho. You got short and they say it's what on top. Zamura ibiganza uvuge ngo ndashaka igikundiro cy'Imana. Raise up your hand and say, I need favor of God. Hallelujah. Eliya arasenga. And Elijah prayed. Umva ukuntu yavuze. Hear from what he said. Yaravuze ngo bimenyekane He said, let it be ko known mu Isiraheli hari Imana. that in Israel there is God. Ngo umuriro uva mu ijuru. And the fire came from heaven. Ngo uramanuka ukongora igitambo. And it descended and burned an Abantu offering. bose ngo bikubita hasi buba. And all the people bowed down. Baravuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana. And they said, the Lord is God. Bwira umuntu ko ngo Imana ntiyagutakaza. Speak to your neighbor that God cannot accept to lose you Kubera impamvu eshatu. because of 3 reasons. Iya mbere. Number 1, Ishaka ry'umurimo w'Imana ugira. the zeal of the work of God you Icya have. kabiri. Number 2, Imirimo wagiye ukorera mu ibanga mu ijuru barayizirikanye. sacred works that you did is recognized in heaven. Icya gatatu. The third, Mbwira umuntu ko umubwira ngo buretse gupfa ubanza ukorera Imana. tell your neighbor that hold on dying. Dawidi serve yaravuze that ngo God. sinzapfa nzaramavuga impamvu. David said, I will not die, I will live Murera ku long, and bantu he gave us batatu reason. ubabwire ngo sinzapfa. Babwire ati sinzapfa. Byiyatureho ibyo barabivuga. Vuga ngo sinzapfa. Bazandoka mburuke, bazabimanuka nyivemo, bazanyanga mbeho. Tell 3 people that I will not die. They will poison you, you will vomit it. They will drop you, you will jump it. Speak that to your neighbor. Murebe neza umubwire uti buretse gupfa rwose turacyagukeneye. Buretse. Tell your neighbor that don't die. Stop dying, we still need you. Theo yaravuze ngo urupfu ntabwo rwabuza abo rwica. Theo sang and said that the death did not miss people to Abantu badafite ideni ry'urupfu bakomera Imana amashyi people n'akaruru. who doesn't have a loan of death go to God. Hallelujah. Umva ibintu birindwi rero. Listen to 7 things. Icya mbere. Number 1, Imana iguhaye igikundiro cyayo. God grants you his favor. Cya kintu uvuga ngo amina cyane. Receive it and shout Icya amen. kabiri. Number 2, Imana iguhaye igitinyiro cyayo. God grants you his Icya favor. gatatu. Number 3, Imana iguhaye gufata imyuka yose kurwanya. God grants you to captive all the Icya spirits kane. against you. Number 4, Imana iraguhishuye. God takes you Icya out. gatanu. Number 5, Imana iguhereye abandi baburiye. God blesses you with Icya others gatandatu. unknown. Number 6, Imana itegetse abantu bafite ibyawe kugutunga. God commands people of your Icya things to karindwi. sustain you. These 7, Abantu bagiye kumenya Imana wasenze. people are going to know Haguruka that you dutere pray. haleluya zirindwi. Stand up then we shout 7 Hallelujah. 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 Kora ku bantu batanu Touch 5 people ubabwire ngo buretse gupfa mu izina rya Yesu. and tell them that do not Nyeganyeza abantu nka batanu ubabwire ngo buretse gupfa ugiye kureba ineza y'Imana. and tell them that stop dying, you will see the kindness of God. Vuga ngo haleluya cyane. Say hallelujah loudly. Hey! Hey! Kora ku bantu batatu bakwegereye Touch 3 people who are close ubabwire ngo 2024 and tell them that 2024 ni umwaka wanjye. it is my year. Vuga ngo ni umwaka wanjye. Say it's my Ni year. umwaka uzacuruza. It is the year you will Ni do umwaka business. uzabona visa. It is the year you will get Ni umwaka visa. uzimuka. It is the year you will Ni see. umwaka uzakora ubukwe. It is the year you will get Ni umwaka married. uzatwara It is imodoka. the year you will drive your car. 2024